tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Igitondo ciza kuri mwese bakunzi ba Tuzarutsinda TV ndetse n'Indodo TVN, turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twizeye ko mumeze neza mwese mudahwema kubana natwe muko tubategurira umunsi ku wundi ingingo zimeze nkuko tuza kurambura. Abaturage benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahuye n'ibibazo byinshi by'umutekano mukeya, ubukene ndetse n'akarengane. Rero amakuru yacu y'uyu munsi ntaho tuza kwibanda cyane ku bibazo bikomeje kugenda bigera ku banyekongo, ubwo bakomeza kugenda bicwa umunsi ku wundi baraswaho bikomeye n'ihuriro ry'ubutegetsi bwa RDC. Muri iki gitondo cyo ku cyumweru twifuje ko twabagezaho amakuru atangazwa n'abaturage baherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ibibazo n'ingaruka z'intambara zikomeje kugenda zibageraho. Rero turagenda tubagezaho ingingo ku ngingo, tubabwira ibyo bagiye bavuga ndetse n'ibyo bagiye basaba yuko bakorerwa ku mpamvu yuko bakomeje kugenda bicwa umunsi ku wundi, bakomeje kugenda bagoramirwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gihe budahwema kugenda bubarasaho ibisasu biremereye. Rero tudatinze reka tube twabagezaho izo ngingo z'ingenzi z'abaturage bagiye basaba n'ubundi abagira neza cyangwa se abashinzwe ibikorwa byo kurengera ubuzima bwa kiremwamuntu yuko bagira icyo babafashaho ku mpamvu yuko bakomeje kugenda bicwa nabi, bakomeje kugenda bagira ubuzima bubi. Uko iminsi igenda yigira imbere niko ubuzima bwabo bukomeje kugenda buja mu kaga. Abaturage baranenga ubutegetsi bwa Kinshasa yuko bukomeje kugenda burangwa na ruswa n'imiyoborere mibi bikomeje kwiyongera mu gihe abaturage bakomeje kugenda babaho nabi. Rero abaturage baranenga ubutegetsi bwa Kinshasa ku mpamvu yuko budakora inshingano zabo bagakwiriye gukora. Rero abaturage ko barahangayika kubera ko nta butegetsi buhari bwo kugira ngo bube bwarengera abaturage, bube bwabarindira umutekano cyangwa se bube bwabaheza ico abaturage bifuza. Ubundi leta ibereyeho kugira ngo ifashe abaturage mu zo badashoboye, mu zo batakwikorera leta ihabe kugira ngo ibakorere. Ibyo zose leta yataye inshingano, abaturage bakomeje kugenda babaho mu buzima butoroshe, mu buzima bugoye. Ibice byinshi by'igihugu bikomeje kugenda bigaragaramo umutekano mukeya n'ibikorwa byinshi bya gisirikare, bityo bikaba bikomeje kugenda bigiraho ingaruka ku baturage. Abaturage benshi bo muri iki gihugu bakaba basaba amahoro n'umutekano, kuko icyo abaturage bifuza ni ukubona amahoro n'umutekano. Ibya politike ntaho bahuriye nabyo. Rero baravuga ati M23 niba ishoboye kugarura umutekano, ishoboye kurindira abaturage umutekano, nize irindira abaturage umutekano, abaturage gusa bapfe kubaho mu mahoro, bapfe kubaho mu mudendezo. Nabyo kuvuga ngo nk'uko barasaba leta ngo arize kubarindira umutekano itabishoboye, ahubwo abaturage b'ico bifuza bifuza amahoro, basaba amahoro. Aho amahoro yava ariho hose, yava muri M23, yava muri RDC, aho hose amahoro yava abaturage bari tayari kuyakira. Niyo mpamvu abaturage bavuga yuko ibice byinshi bya RDC bikomeje kugenda bigaragaramo ibikorwa bya gisirikare n'umutekano mukeya, bikomeza kugenda bigira ingaruka ku baturage. Rero icyo abaturage bifuza ni amahoro, ababazaniye amahoro aribo bose bari tayari kubakira, kuko abaturage icya mbere ni amahoro bashaka. Ku rundi ruhande abaturage bashigikiye ihuriro Alliance Fleuve Congo bagaragaza yuko urugamba rwa M23 rugamije kurengera abaturage, bugamije kugarura ubuzima mu baturage ndetse n'icyizere cy'amahoro, bityo basaba M23 gukomeza imbere no gukomeza kugenda ibohora ibice byinshi, kuko aho bategeye amahoro ni muri AFC M23. Bavuga yuko urugamba rwabo ni urwo kuzana impinduramatwara mu gihugu, n'ubwo guhindura ibintu byinshi bigambiriye n'ubundi kuzana umutekano n'amahoro mu gihugu cyacu cya Kongo. Abaturage benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba amahoro, basaba ubutabera, basaba imiyoborere myiza y'igihugu kugira ngo igihugu cyabo kizagire ahazaza heza. Icyo bifuza abaturage ni uko igihugu cyagira iterambere, cyagira ibikorwa byiza biranga igihugu, ndetse cyagira n'abayobozi bita ku gihugu, bakunda igihugu, bagarura umutekano ndetse bakagarura n'iterambere mu gihugu. Rero ibyo byose nibyo byifuza n'abaturage. Abaturage bashaka amahoro, bashaka iterambere mu gihugu, bashaka yuko babona ubutabera, bakareka gukomeza kugenda bicwa nk'inyamaswa. Imiryango ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ikagira icyo yabafashaho muri uru rugamba bakomeje kugenda baraswaho ibisasu biremereye na coalition ya leta ya Kinshasa. Rero ngayo nguko nuko abaturage bakomeje kugenda batakamba basaba amahanga yuko yabaheza uburenganzira bwabo bimwe n'ubundi butegetsi bwa Kinshasa, kandi ko M23 ariyo bategemo amahoro, yagarura amahoro mu gihugu. N'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugenda burangwa na ruswa, imiyoborere mibi ndetse no gukomeza kugenda barenganya abaturage mu bice byinshi bitandukanye.
rero bavuga yuko amahanga yasaba iri huriro rya leta ya Kinshasa kudakomeza kugenda barasa abaturage kuko abaturage bifuza amahoro, bashaka amahoro, ntaho bahuriye na politike, ntaho bahuriye n'intambara. Rero leta ya Kinshasa igende ireke no gukomeza kurasa ku baturage badafite ikintu na kimwe bazira. Rero basaba uburenganzira bwabo ko bwakubahirizwa, amahanga akabivugaho, amahanga akabyamagana ndetse akabatabara kuko abaturage bakomeza kugenda bitwa kandi ntaco bazira, ari abaturage bafite uburenganzira bwo kubaho, ariko leta ya Kinshasa ikabarasa ibaziza yuko bari mu bice bigenzurwa na M23 kandi aho bari bagenzurwa n'iryo huriro M23 rikomeje kubazanira amahoro ndetse bakomeza kugenda barisabisha yuko ryakomeza kugenda ryagura ibintu rikagenda rifata no mu bindi bice byinshi bikiri mu butegetsi bwa Kinshasa kuko ivyo bice nivyo bikomeje kugenda bigaragaramo umutekano mukeya. Reka amakuru yacu tuyasimbukire mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajepfo tubabwire uko vyifashe mu gitondo c'uyu munsi. I Murenge havyukiye agahenge, nta ndi makuru y'intambara turakira, nta ndi makuru y'intambara ahavugwa, turabishimira Imana. Rero uko vyifashe ni uku Aduyi akomeje kugenda agaragara mu nkengero za Minembwe, za Karingi, abaturage ntibarataha 100%, umwanzi ari za Mutunda kubera ko leta ikomeza kugenda isheringa ibisasu biremereye mu mihana. Niyo mpamvu abaturage benshi bataraba abo gutaha. Za Gakenke naho abaturage ntibarataha, barahunze nk'uko hejuru kuw'imiko hariho umwanzi akomeza kugenda asheringa ibisasu vya katyusha mu mihana ituwe n'abaturage ndetse bikaza kwica abaturage n'abandi benshi bakomeza kugenda bahura n'igihungabana. Rero abaturage za Gakenke ntibarasubirayo. Ahantu abaturage batangije gusubirayo ni kuri Muriza, mu gihe za Gakangari batigeze bahunga kuko za Rugeze hariho amadefense ya Twirwaneho. Rero uko niko vyifashe, umutekano ukomeje kugenda utaba mwinshi, naho iriya mu bice vya Mitamba Aduyi yarakubititse kuza kuri ubu ngubu ntarongera kugaruka nk'uko yatakaje abiwe ndetse n'ivyiwe vyinshi. Rero ari amakuru avyukiye mu karere, mwari kumwe n'umunyamakuru Pacifique Kamunege kandi bategurira amakuru mu buryo bwiza, mukora subscribe na share kugira ngo ntimukaze mucikwa n'amakuru tubategurira umunsi ku wundi.